everyone, welcome back to my channel, Gitanjali Story Time in Manipuri. Hoi ji hus matam dak stay da Halloween matam yaure. Aduna Halloween gi vibe ta leire ko ai ngasi di. Do ngasi gi wari sidi 2022 da thokiba wari ni yam kui dringa gi adu wari si husi gi moi gi case ta husi zu loisandari right anadri but wari se yamna nungai bagi aina mayam da lizage na pujarapani didi wari se haujarage Kouri and Eric Richins.Eric malay mase American gi kanoni novel koi gi thriller ga suspense ka koi author iba phawba nupi mani mase lyric amani ga di igra male man yu se do magi lyric to yam phawdra mamin chetki ado Kouri se April gi tang kunda 1990 da poe Utah USA da pokne mase aduga thoiba thogdoksina 2022 da thoktoini mase Eric Richins ko wa nupam da luhonge Eric sina lawyer ni aduga moigi mas businessman amane ada nongma Kouri sina khoigi March ki tang ahum 2022 sida pung mapan ge dai sida mana masajing mas mai masanu pa ahum le masanu pa ahum se ama chahi manga amana taret amana mapan ni ada moi angang si tumhal le mana phabung changan gare phabung changal haga mana mai ge kitchen da kumdharaga mana mainu pa se kauthare henti lao su kumdharo ana mainu pa se kumthare e mana kai dawra ge kholage na hangus mana drinks ama semaga lerame drinks ama semaga mana drinks mainu pa se piraga ngasi pau am nungai bam le ai namo da pau sitam ge tawuni khotpani na hai de phare de bedroom na khala se mo bedroom na khale mabani chair songnare adoga Kouri sina smaina magi real estate ki business amale real estate ki business e sida koi gi deal ama tawdore mention ama deal tawdoini deal se $2 million la deal tawdoini Indian rupees na 16 crore muki deal tawdoini khotoini sisina ya hamba break ni khotpani mana jiki deal ki hujiki yum se lairaga renovate tawraga 3 million da mu yondoine ba habidi aduna di crore kun ga mari da mu yolaga maunda crore taruki hadi profit like doine khotoine na ma sem harau na mainu pas ta me mainu pas sus harau re hadi congrats na mabani se tawraga mabani chair tawraga mani ya hadi sai drink cha tha e tha ga phabung na sang ge taw busida masanu pa chahi tare chuba se khoi ga na matam da night terror ram tawi hadi nungdang kapi taw da masa se kapak sita pa na Eric nang tum mo yare nang ware zo haibani na ai chalaga ai kano sa angang sai themura gi khole duga ma tum halura gi na kano sina Kouri jina thokre mai ka de thoga masanu pai ka se sange masanu pa se mana da mu haidi mana sommaga tuman bas ma su tum thokhrab jani mana masanu pai phabung sida da ma se pung ahum gi tarak pa dai sa hakule hawlaga makeup thoklaga mas massage phasana phayub nongju phasana supiramaga mana mai ka da sangakpada Eric to di dum tum lerame hadi mani long na dum tum maga lerame adoga phayub se loin kauk thok lerame ma je ada mana kai masinu ba phaju ko kauk thok tum si bona mai manak ta changaga mana haina mai manak ta changselaga mai body manak se thenga phayub si singkhat pi basida sai gi kanogi Eric ki body je intrit inga lerame ada mana kahino ma su am ingi jibo na khalle mana do mana Eric and mana hawdo bajani hawlo na nang body kan taw yam ingi nang nasa do kai dawrage mana Eric na hawdo ga phayup sem ta supo na am ta leng ba nang jing ga bungam nasa do na intrek ingi kai dawrage Eric na mana nupa je no ma ga hawdo base Eric sem ta khumaktre response sam ta laktre Eric ki adagi ma se pakatna Eric nang gi kai no na sa ma je da koi gi ing bai sing trek inga lairam ba adai mana ling no pasi illaga no maga hawdo pasida mana ling masa no pasi no me hai di asiba hakjana lum mai ta lum ka da mai gi reply hai di no pa dam to khumak tri adegi mana mai gi mathabak ta sor hon bana yenge holaktre mana to namu sor hon bana mu yenge to sum to tre adegi mai gi pulse yenge hai mai mi huni mo so mi hun jam da yawam da degi ma se pakatna 911 an je kaure do mana da CPR tawraga leire hai mana 911 kaure bang khudak ta police ne dagi di ambulance tawraga laaga moi huziki Kouri ga Eric ki moi se paisa nu sa na paiwa mention ga je khoi lavish khoi mention ga leiraga ina ka na khunba oi moi imung je aduga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯦꯅꯤꯒ ꯍꯥꯏꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯔꯤꯁꯤꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯇꯤꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯛꯀꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯅꯥꯛ ꯀꯩꯔꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯂꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯏꯅꯥꯛ ꯀꯩꯔꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯁꯦ ꯀꯧꯕꯗ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯗꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ CPR ꯄꯤꯅꯕ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯗ ꯄꯤꯅꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯨꯅ EMT ꯀꯧꯏ ꯃꯣꯏꯁꯤꯅ EMTꯅ ꯆꯪꯉꯛꯑꯒ ꯃꯊꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒ ꯌꯦꯡꯕꯁꯤꯗ Eric's dum siraga lerame. It was too late for him. Mother siraga lerambadagi moisina id carino so amna hilly or fit open no possible command see no a culle. Moina hangi canoda mano when once a cori the catalogue collagena. Other corina id kang days mina I came got id kang de queenis mina drinks mata ambani taaga angang kapena a maigi angangi room the changuraga togla akanda my masasipu in lerame ada ina magi pearls magi CPR tauba kotpa magi pearls magi kano my breeding like my mihun ke yung amatalam de again with the phone to open a copana akem kang de kote adu mana ngarang se allergy ta when allergy hidak ti kapu bani adu dogi masado kitang reaction like tumninge na mari drinks thaga adum tum ghare na mana haire ado dei mamang da zuma se lamjen kilometer taraham do lamjen do chelu ni Eric se kamain to ino kholi no na kan bo sina kappe he de kori sina kappe adagi ngasai police na kuiti thira yembasida Eric ki mai phawung gi nakan gi kano drawer do da painkiller ma yawrame ada moi wakhanda painkiller do OD satli male na khanda na yembasida painkiller si just koi gi normal koi gi painkiller oiler me di yam kan na koi hida yam kan busna taba aduga hidak si ju expire or hidak hai tare ne kem hidak asum ta yawram dare ada moi na city ru lock tawre di ma painkiller di sara maroi do si painkiller si ju normal painkiller ni na okay sidi mana sida da OD di oiram maroi ma ana kari mind tawre no moi je khangdre ne adagi mu suicide se mu mai mu khalle suicide to je mu mai mai ni pi wari hangbada ma suicide to bom thokte ma se amthina loving father ni adagi magi khoi business am kan ji boom tawri ni chakhatlim ni magi nu pi ji jukta 2 million moi di 1 million gi profit phangdana khotana moi ji paisa adaina lak tore khotore na leiri bani ma se duga kaidi karimbo depression na basunate kem to wurati duna society kano oiramaroi magi si basam suspicious oi aduna investigate tawda yararoi na mana kano da mai kori da hairame kori jina kapaga hoi kashu kai di tawrse khotla na adumaina khumaga mai body se puraga chakhare adagi kori se matha sare ne adi ma se heartbroken jo ore she's like broken or ma se kappe do ma se kamaina mai masa hum je tum hawalaga noigi baba do sire hana noigi father do sire na karamaina mana news pi do ino na ma se matha saraga ma se kappe hadi karamaina angang jing do tum hawala paka hai do ino kho do ino na ma se khalle ga angang jing do of course dum nongala kan da di angang jing do khange di asmain mapa do laitre khotre do atopa angang chahi taret ka chahi mapan do di gyan taraga manga suba do di atom do di gyan da bagi baba kai chakhre kano baba kam kan da halak to ino kho to ino ma se khoi na ngang je ta bra khot bra kai na do maina ga kori se hangbo se kori se amok hen mathmoi je ma kai thawai se mathmoi je kai ge ma se kappe mana angang jing ji haina karamai na man phan do ino kho to ino si boi na karamai na hai do ino kho to ino na to bodagi ma se idea am la e hadi mana mapa do gi ngasai gi Eric do gi haina moi gi pictures ka yi aga angang jing do wari li raga haina noi kanu se papa se angel on grabani mana angel oraga akoi mayam si yengini kholini mana do mu doini noi na ngangba noi na taba tawduni khotoini na mana do gumba gi activity se tawraga mana online da lyric hadi asugumba grief tawbagi lyric se leibra khopra da thibas da lyric se amata hadi kana balari amta phangde do lyric aphabu amta yawram dare ade mana lyric su amta yawdramni na ai noina dum angang singse dum nungti gi routinely oina koksalaga wari liraga noi gi baba na ngasi di noi sain tawbu do yengini noi na ngasi sports sana badu su yengini mana smaina noi sain football magono apubiramba baseball sana ba singdo ma loi mag yawrini kholini kana nungti mana korisna wari sadana moi gi routine oire adu moi adu taw na su nakan da police na su investigate kana tawri
hadi karamaina si no je magi autopsy lakpa magi kanu tak khoi gi magi toxicology report se kan yeng ba moi je phang da bagi kuina id kanu taw le adu mai di pending da dum taw ra ga le re ade moi ne so moi na pending le na adagi di sumna kanda Kouri na macha sing do magi nuti gi drawing taw dana like magi like oina ire ga nuti gi diary gi type ta ire ga le weeks pass away tha mani hausale ngai gi information jo mata laktre sumna kandagi kanogi na kano Eric ki daina information amta laktre khotre adu marakta angang sing do mana adu maina idana khotana noi baba se sina angel olabani kholabani du dorabni da tawni to mayam sida angang sing je help tore hadi moi gi grief se mana help tawdagi Kouri da mana like ma irage na khalle hadi moi no nan tawriba activities gi hadi si ji iraga karigumba moi dongna haina mama haidi mama mapa lose to giba loved one sigiba khotiba yawbudo mana iri se iraga magi macha da help to bodina mayam su help to gadra na mana like ama iba hore sigi moi yuziki mapa sibagi matang je moina karamaina grief se karamaina mi ama lagi da bagi awaba se karamaina phagani haibagi wari moi mana iba hore maja aidu gi idea lakpadagi mana wari is iba hore gi manung sida nongma April ki tang taragu humdoi sida sai lead kano detective se laktu ni Woody ka we mai maming se mana la aga moi mim sida thong thila hang sida Kouri sin thong hang tori edoga mana ma'am haina information amadi leire adu what is information je yamna di upsetting ni ngon ogini hadi nungai roi ta bada do daga su ai di haibam thokpani na hai again hai da Kouri se kaino haibiro ai ngai magi matang da ngai bada ai ware khotle na tawre ada police na ma na Siri do natural death na te maase fentanyl da or kano OD chatpani na hairaba ada mana fentanyl hai se koi gi kano heroin sabada opioid da yamna koi season aba pot makhalamani adu fentanyl ngata charaga di huji ki drugs ngata hapaga di mi je siba yaiba mi je sidoine ba kitang kha hapada adu ngasai gi dose amma khakta mi sibado adu gi dose manga thokna Eric ta yauram me na kamakhang bra khot pra na sai detective sina Kouri sa hang ba Kouri pura surprise oiraba kaino hai jibu mana fentanyl da bu kamaina kono na lawdoi no madi drug low na te mana nong phado hoi kano gi moi stai da marijuana gami na haidi ganja gi gami thoi go adu gum nong phado tumam dai da chaba na tuna madi drug to busuna te madi fit and healthy nu pani hunting to ri ni hiking to ba nu pa han to ba yam pamba adagi sub outdoor yamna fit oi ba nu pa ni mana di nong da du gum drug opioid haidi heroin yaw ba fentanyl lai ma chu cha cha moi ai yam thajade khote en torok dagi mana police na hoi chume nangna budi yaningaroi ado report di ado yaurame adu sik ma adu mana karai dagi lei no kholi no na khangning bagi akhoi no gi imung da leiba electronic devices mayam hadi telephone Kouri gi phone dagi Eric ki phone moi computer laptop kari krak sik je akhoi collect to doini collect to da bayara roi collect tawraga mana kana ga wari sanai aduga karamaina sigi mana fentanyl hariba hidak se karamaina mana acquire torino hedi mana kamain phangino haibse thigataba yara roi na moi se adumaina kano tawre Kouri da haibdagi Kouri na hoi yai ka sukai de ai loina ma puro ado Eric ki laptop ti mai gi business partner Kouri duna ma sir matung da pugare aduna Eric ki laptop pa magadi Kouri da chatlaga wari sanabiyo na mana adumaina haire de Kouri na mo haire kind of Kouri to na kadobagi my laptop pugino haido ai khangde maybe mana khangam beya aduga Eric ki magi dates ki matang na mana he na khangam beya mangondo na hangbiro na mo haire do mana Kouri ga mabai ni marakta nuane da balai khopra na masai police to na hangbada mana hai se mabai ni best friend oirame do sahi khara gi mamangda mabai ni je fall out like nagi nuai na da balai badagi business partner ni moi ani se machinery na koi construction gi business ama su tawba ai Eric se lawyer oina sigi Kouri se ma bai ni na business se they start from the scratch adoga business success oiraga sigi am chawna business tawraga leibne do ma bai ni se am luna tinaram bane da nongma moi stai da yuta gi da hunting tawba chak male elk na ma koi gi saji makhan ma oira male adu dogi hunting tawba chatpasida moi hujigi bull elk na amadi lay adu di yada male illegal oi male do hatpa aduga normal moi hujiki elk haiba koi saji makhana ma se siri moina hunting to yaba adugi hunting to bachat pasida Eric sina illegally hujiki bull elk tuma no moina kapaga
ꯍꯥꯠꯂꯨ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯥꯠꯄꯗꯣ ꯀꯣꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯦꯝ ꯋꯥꯔꯗꯦꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯥꯔꯛꯇꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗꯦꯟꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯦꯝꯄꯔꯔꯤꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯇꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯛꯁꯤꯡꯗ ꯍꯟꯇꯤꯡ ꯃꯐꯝꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕꯤ ꯇꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯃꯕꯥꯅꯤꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯄꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯨꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯕꯤꯔꯣꯅ ꯀꯣꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯛꯇꯤꯞꯁꯤꯅ ꯐꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯣꯔꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯗꯤꯚꯥꯏꯁꯦꯁ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄꯨꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯤꯒꯅꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯀꯣꯔꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯦ ꯀꯣꯔꯤꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞꯇꯣ ꯂꯧꯔꯦ ꯀꯣꯔꯤꯗꯤ ꯖꯁ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯧꯕꯅꯤ ꯈꯣꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ information amta phangdre habidi anouba kaimbu phangdre aduduna magi case slow down tawre do slow down tawraga ju ngasai kori jina pura magi matamje magi macha ahumduda masa nupa ahumduda thadadana adagi magi moigi saigi lairik to ibagi khotpagi tawdna mas phat laire lairaga lairik se mana finally March ki tang manga 2023 sida loidoini duga mana self publish tawdoini ba hujiki lairik se self publish tawbusda lairik se hekta hit oiraba hadi mayam pamnaba lairik oibidagi lairik se ta khoigi maming chatana Amazon daga yondana khotana mayam sina demand tawbadagi mas phaure hadi kori se smaina duga magi lairik maming sina are you with me hana man iraga hujiki lairik se mana phungdoini lairik se phaure maming chatpadagi mas moigi local gi adagi news channel sing adagi moidogi moi media sing sina magi interview lauge khotke karamaina mana deal toraga karamaina iraino haidi kari wakhande irino kholino haibido mayam dogi mana moi magi interview loraga mas interview ga map piye mafam jaga media housing da chatana pira khotlaga mas aduki matik power no se kori se ado sumna kanda police sing sina mai moi ju kana investigate tawbasida moina kaino ma phangi haidi lead amadi phangi phangaga sigi lead se proof se yaudaba proof se yaudabani moina chalaga hek kano tawrubusu pharubusu yadaba mido duga warrant su loba yadaba ki moise yenga se tapna karamaina si tawge khoi gi thijan dawba budi adum thijalaga aduga sigi karamaina sigi lead se hujiki killer si da karamaina direct tawge habise koi asi se thijan jen moi su kanna thijala lai gare police sing ju kori ju kanna book se mai book se promote tawdana tour tawdana adugi tawre ma su tawraga leire adanga saigi Korizina magi lyrics se asizigi phawbagi adoki matik media attention phangisi phangbasida masai Eric na sibagi sizu phanga ba haidi Eric si sibidagi lyrics phawini habidagi Eric ki sibasi ju media magi pura popular oigreba yuta sida kidi moi ma adai gi meeting sida ju pura khanga ba di maji kamai siri no kholino it was like a khoigi wildfire ki type ta moi maming chatoini ko ma sibasi ju ma sibasitagi consequences se kedawge habisda mayam jingsina Eric khangba Eric ki adugi tawbasingna moina haraise o khoi Eric se mathanna sibanate ma fentanyl da overdose obanate ma se hatani aduga mi hat to khoi khangina police da lead se mayam lai hade mi amata ratabida mi ohumari gi lead se lai aduga lead lakpasida lead kanano killer se hana moina mayamna point out to base Kouri Richins oileramiba magi nupise sida moi mayam sina loina point tawraga lairaba killer si mane aduga ngasai police na phangiba evidence phangba moida kaino ma evidence phangba lead ma phangba sisu kanada point tawrami haibada Kouri Richins da point tawram doineba magi gano sida mana ngasai magi electronic device ke pirak pase sidaida oilerem doini magi point se aduda na mi gi tang nipan 2023 sida arrest warrant lokthoe lauthoga Kouri je moina phare aduga Kouri jina phara matungda moina magi interrogation tawba interview lowi matungina adagi prosecutor singduna haibagi matungina wari je sumaina tawbajani numit se nungdang numit se mana masa jing tumalle Kouri sina tumhalaga mana drinks mana cocktail ama seme cocktails gi maming se Moscow Mule kawi asi ginger beer ne vodka ne lime hapaga semba oira male ada mana sembas da secret ingredient ama happy ingredients na fentanyl se oilem de neba fentanyl gi lethal dose mana hapaga mainu pas da pire aduga mana pau nungai bam leire khole du tawge da tawge kaina ga mana ga hygiene bo oilerame aduga moi bedroom na changa ga moi ni je drinks su cheers su tawraga tha khola kanda ngasai gi kano dudi
Eric tadi sai allergy shot laurubani ne drinks re thakpane masi masase tumninge yam ware tummage na mana phabung na changare phabung na changaga mana ngasai first responder lakpaduda madi machagi kar tumui khole hedu machagi ka daga tumbanate mana Eric tana hek tumthagi baga mana lepaga ngai lere kano se sibase Eric sibase mana adai hangaranda haidi mai phone do pairaga hangaranda chatpagi moi ngasai gi mai phone gi kano do yengbada chatpa khotpagi ta mana ngasai machagi kar tumui habado adu oidabida adai da sum chatpa khotpagi adu moina phange police na ju adu yam ngai kamai phangi no khangde room do da leibado lengbado dum moina phangi male mana koi chatlaga Eric se siba ngai re Eric siba ngai raga mana adu gi ngai ngai sida mai gi phone sida mana type tawraga google tawraga how to delete evidence of buying drugs kan haidi drugs laibagi evidence se karamaina kano tawgani haidi karamaina muthatkani adagi fentanyl gi dose kaya na mi ama hatpe yai kholi aduma aduga amana ina khunba gi jail da kaya mu haidi chahi da kaya mu pi kholi ka haiba adu yengbagi delete tawbagi poche adugi potto moina phangini ba police na adu dune moina evidence se ada moina direct hek evidence to piba yada bagi moina ngai raga leibane de ngasai gi mi mayam duna kanu pirak pudune lit pirak pudu khangdoine ada man mai nu pa je siba ngai re man mai nu pa je hato e bana ka dobagi hali no na hires kanu mana hatpagi maram sina ma se overspending yamna tawbazani nu pi se mai business ka sidaida khada bane khot bane aduga mana Eric ki bank tagi paisa mayam hura laga loan na mangon da haidok tabi da hura laga mai overspending tawba adagi masagi mai real estate su haidi oizu do real estate tu da paisa thadari ne na tawra paisa mayam hura la madagi Eric se khange mana huram bagi mathak da mana mu loan mayam moi family gi mingda haidi nupa do gi mingda loan mayam lo lerame adu mem do khang padagi Eric na sauraga nangi je heman gare khot kare nangal bana ngona chinthi ba khot pa nang divorce tawrani na ma se divorce ki lawyer maju ngangna rabajani ngangna raga moi gi mai paisa sing je amu khan na kori na kaimbok theng da ba aduga magi property sing je mana angang du moi gi angang jing masa nupa do dana adult oidribo mai manaw nu pida kano si pina baina haidi mai karitare angang do gi garden haitare ne pai mai property jing je manaw nu pi di Eric ki manaw nu pi na mana sinna doine na adogi tana baje Kouri na khange Kouri na divorce di soidre paisa jom ta phangaroi haidi ngasai paisa to ti ta dong no taram ba do paisa do phangaroi do dana magi mingda ngasai gi karor tara to ki life insurance lok thoba Kouri sina 2 million gi life insurance lok thoga mana hatu mana dugi ne bana mana dupa ja hatu ga ngasai gi sirabani na ngasai gi mana will lu loi hodre idabrina pumna mak Kouri da loina phangloi ni moi gi real estate ki my business ki kai gi mayam do aduga mana angang mana mapa ja hatu oraga angang du gi matin mapa du gi matang da wari ga li da na khotna bo lai iraga amuk adagi jamu mana mu profit mu lowre kayam mu yam sathi nu pino yo adu lowraga adu maina mana tawraga masagi mana plan se aroi da madi hana dagi tawraba jani di sillaga lairaba jani adi karamaina Eric se hat kani khokani je madi planning tawraga lairabani aduga madi hana nupa se valentine gi 2022 gi valentine sida mana sagi sandwich amaga semaga love note ka iraga sandwich dana mana fentanyl je hamba laibe se hapa jani hapada dose to yam hodra bazani yam da bida ngasagi sandwich to charu bada Eric to allergy tawraga loina masaji rashes tawra hype thok bazna mana mamana ba mai ko wakaram da ai nupi nai je hatro ba khangde mana sandwich ne na valentine na sandwich ama pira aga ai je sumaina hype tawri thoi je mana is hato ba khangde khote haiba dugo mayam wari adagidi mana ngasai skoi tv daga kapsina ba hoigi ti kappa khotpa mayam do moigi family jing duna di khangini do ai ngasai mana paisa mayam ai di manghan gare duga moigi maigi property ti zu manaw nu pi do da pi dore khotore habdo khangmani na moina hai je masigi nu pi je ma je grieving nu pi na te killer ni haiba je mana ba sai ko worker du na zo haire adagi ngasai gi moigi family moi mi atopa dai da ma di moi Eric kanoga ngasai gi Kouri gi business se hoi kano taw dore
yam kanna haidi power business haidi business na te na khangba moina ju haidi point tawre e kano da Kouri na hat porangani na adagi mayum gi mi na ju haire haidi Kouri na paisa gi damak da hat porangani amta yenjalo haiwa dagi police sing duna yengjalura kana di evidence ka moi circumstance pam da pullaga chapchana thok lai rami mana haibedo adagi ma je phara matung da court ta putho e huje court ta putho pase mana deny tawe aina kaim hat pana te khote na tawe tawraga su huji ma jail da non bailable da moigi police custody da thamgani magi case trial je mu phajana hogdri phoba ado huji phoba trial je hogdri ado moina haije kari gumba asigi trial je tawraga ma je convict tawraba Kouri se death se kanu phangdoi ne ba mai yuta gi matung lo gi matung ina death penalty phangdoi ni adano je magi kanu se magi case se kanna leiri ado case ho hang wai kari lai habdo ai kona kai gumba khanga kanda ai update tawjarake adadi wari je side lo sinjaragi mayam athangi wari da thengnerasi Manipur gi irang ji su yam thuna phaba adu yam thuna shanti poroktana hanagi nungai na layamba ima laibak to oirasi ko mayam ado ai gi video format se nungai biragadi mayam na share tawbiramu like tawbiramu subscribe tawbiramu adu di pathangi video da thengnerasi ko mayam bye